ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шозода. салом. парлумонии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода дар форуми дуюми байни парлумонии давлатҳои Осиёи Марказӣ ки дар мавзӯи нақши парлумон ва мақомоти намояндагии ҳокимияти Осиёи Марказӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа дар шаҳри Хеваи ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид, иштирок намуд. Тафсилот дар ин бора. раиси маҷлиси намояндагон Маҳмад Тоир Зокирзода аз таъкидҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шашуми вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ки моҳи августи имсол дар пойтахти Қазоқистон баргузор гардид, иқтибос оварда изҳор намуд ки тақвияти ҳамгироии минтақавӣ дар хонаи умумии мо Осиёи Марказӣ кори ихтиёрӣ нест, балки зарурати воқеӣ мебошад. дар шароити кунунии тағйироти бо сурати ҷаҳон зарурати ташаккули дидгоҳи умумӣ ба ояндаи Осиёи Марказӣ ба миён омада аст. вазифаи мо аз он иборат аст ки бо саъю кӯшиши муштарак минтақаи пешрафта ва шукуфон бунёд намоем ки дар ин минтақа тибқи пешбиниҳои Созмони Милали Муттаҳид то соли 2050 беш аз 100 миллион нафар зиндагӣ хоҳанд намуд, иброз дошт ӯ. Маҳмад Тоир Зокирзода изҳори итминон намуд ки ин ҷаласа ба нақши парлумон ва мақомоти намояндагии Осиёи Марказӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа ва рушди минбаъдаи ин равандҳо мусоидат менамояд. раиси маҷлиси намояндагон иттилоъ дод ки рӯзҳои 10-11 октябри соли 2024 дар шаҳри Душанбе чорабинии муҳими байналмилалӣ конфронси байналмилалии байни парлумонӣ бахшида ба 30-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон доир мешавад ва аз ҳозирин даъват ба амал овард ки дар кори ин ҳамоиш иштирок намоянд. дар назди иштирокчиёни форуми мазкур ҳамчунин раиси комиссияи маҷлиси намояндагон оид ба назорати дастур ва ташкили кор Ҷамшед Муртазозода роҷеъ ба мавзӯи минбаъд ҳам пурзур намудани фаъолияти комиссияҳои байнипарламентӣ ва гурӯҳҳои дӯстии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа, вусъат ва таҳкими ҳамкории мақомоти маҳаллии намояндагии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар амалӣ намудани назорат аз болои иҷрои барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҳудудҳо. вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Солиҳа Холмаҳмадзода дар мавзӯи беҳтар намудани иштироки фаъоли вакилзанон дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа ва сардори раёсати робитаҳои хориҷӣ байнипарламентӣ, ташрифотӣ ва ташкили кор Наҷибулло Оқилзода дар мавзӯи овози насли ҷавон дар парлумон ташаббусҳо ва лоиҳаҳои нав барои рушди устувори минтақа маъруза намуданд. дар ҳошияи форуми байнипарлумонии давлатҳои Осиёи Марказӣ ки дар шаҳри Хеваи ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода бо раиси Сенати ҷумҳурии Узбекистон Танзила Нарбоева мулоқот намуд ки зимни он тақвият додани робитаҳои байнипарлумониро бо мазмуни нав мавриди баррасӣ қарор доданд. зимни мулоқот таъкид гардид ки натиҷаҳои дар минтақа ба даст омада бешубҳа саъю кӯшиши сарони давлатҳо барои таҳкими ҳамкорӣ мебошанд. инчунин дар мулоқот масъалаи истифодаи самараноки назорати парлумонӣ дар татбиқи тавофуқоти дар сатҳи олӣ ҳосилшуда ва зарурати боз ҳам баланд бардоштани самаранокии фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии байнипарлумонӣ ва комиссияҳои ҳамкорӣ баррасӣ шуд. дар вохӯрӣ дар бораи такмили заминаи ҳуқуқӣ дар самтҳои муҳимтарини ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва табодули таҷриба байни мақомоти намояндагии маҳаллӣ тавофуқ ҳосил шуд. таъкид гардид ки муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистон ва Узбекистон дар сатҳи боварибахш рушд карда, мардумони ду давлат аз таҳкиму тавсеяи робитаҳо қаноатманд ҳастанд. дар доираи форуми дуюми байнипарлумонии давлатҳои Осиёи Марказӣ дар шаҳри Хеваи ҷумҳурии Узбекистон мулоқоти роҳбарони дастгоҳи парлумонҳои Осиёи Марказӣ баргузор гардид. дар мулоқот роҳбари дастгоҳи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуҷаббор Сатторзода сухан гуфт. таъкид шуд ки иштироки кормандони парлумон дар таъмини иҷрои масъалаҳои дар ҷараёни анҷуман баррасӣ шуда, пешниҳоду ташаббусҳои ба миён гузошта шуда ва вазифаҳои муайяншуда аҳамияти хоса дорад. дар татбиқи муваффақонаи барномаву лоиҳаҳое ки ба рушди муносибатҳои ҳамкории парлумонҳо ва ҳамкории комиссияҳои байнипарлумонӣ ва гурӯҳҳои дӯстӣ нигаронида шуданд, фаъолияти пурсамари кормандони парлумон низ муҳим аст. дар фарҷоми мулоқот доир ба таҳлили ҷараёни рушди робитаҳои байнипарлумонӣ, такмили низоми ҳамкории хадамоти илмию экспертӣ ва иттилоотию таҳлилии парлумонҳои давлатҳои минтақа тавофуқ ҳосил шуд.
امروز در پروکراتورای حربی جمهوری تاجیکستان زیر راهبری معاون پروکرور گنرالی جمهوری تاجیکستان سرپروکرور حربی حبیبالله واحدزاده جلسه هیئت مشاوره سرپروکراتورای حربی برگزار شد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. در جلسه مسئولان وزارت مدافع، هیئت فرماندهی ستاد گنرالی قواهای مسلح، قشون‌های سرحدی و داخلی، گواردیای ملی، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجانی، اگنتی تامینات اموال مخصوص، رئیسان و سردختران کمیسی‌های دعوتی، دکتر متخصصان طبی حربی، نمایندگان وزارت‌های معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کمیته تحصیلات ابتدایی کسبی و میانه کسبی، کار با جوانان و ورزش، کمیسران حربی، کارمندان قسم‌های حربی و پروکروران حربی گارنیزون‌ها اشتراک کردند. در جلسه مسئولان وزارت مدافع، هیئت فرماندهی ستاد گنرالی قواهای مسلح، قشون‌های سرحدی و داخلی، گواردیای ملی، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجانی، اگنتی تامینات اموال مخصوص، رئیسان و سردختران کمیسی‌های دعوتی، دکتر متخصصان طبی حربی، نمایندگان وزارت‌های معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کمیته‌های تحصیلات ابتدایی کسبی و میانه کسبی، کار با جوانان و ورزش، کمیسران حربی و پروکروران حربی گارنیزون‌ها اشتراک کردند. جلسه مشورتی مسائل‌ها وابسته به حالت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دعوت بهاری سال 2024 اینچنین تشکیل و متشکلانه گذرانیدن دعوت تیرماهی سال 2024 را که از 1 اکتبر سال جاری آغاز می شود مورد بررسی قرار داد. ذکر شد که همساله دعوت شهروندان به خدمت حربی در سطح لازمی گذرانیده شده، صف جوانمردانی که به طور اختیاری به خدمت سفربر می شوند زیاد و نقشه دعوت اجرا کرده می شود. در برابر این کمیسی‌های دعوتی و کمیساریات‌های حربی در بعض موردها به قانون ویرانکنی‌ها راه می‌دهند که برای پیشگیری و برطرف کردن آنها قرارهای لازمی قبول کرده شدند. مسئولان دعوت موظف کرده شدند که دعوت تیرماهی سال جاری را در دایره طلبات قانون‌ها و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 آگوست سال 2024 عملی کرده این معرکه مهم سیاسی و اهمیت مدافعوی داشته را با نتیجه‌های مثبت جمع بست کنند. با مقامات وکالتدار دولتی دستور داده شد که در همکاری با اهالی کارهای فهماندهی را بخصوص در بین جوانان باز هم بهتر نموده حس وطندوستی، افتخار ملی، صداقت به وطن و قرض کنستیتوسیونی دعوت شوندگان را به طور ساده فهمانیده کار را در این سمت باز هم تقویت دهند. در ناحیه واسه 100 نفر جوان پسر در مکتب رانندگی نزد تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع کورسی رانندگی را از خود می نمایند. آنها مقصد دارند که بعد انجام کورسی رانندگی به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده خدمت وطن مادر را صافدلانه ادا نمایند. خواجه نظریف در همین موضوع گزارش می دهد. این جوان پسران سربازان آینده با مقصد از خود نمودن کسب رانندگی در مکتب رانندگی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع تحصیل دارند. در این مکتب در سیمخانه‌های کشاده بر هوا مجهز با عیانیت‌ها نازکی‌های این کسب را از خود می‌نمایند. با آنها آموزگارانی با تجربه درس می‌گویند. قسم عملی مشغولیت‌ها برای مستحکم نمودن دانش کسب آموزان همین طور همه روزه می‌گذرد. در مکتب اتومبیلی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع در ناحیه واسه مشغولیت‌ها نظریوی و هم عملی برآ مانده شدند. در این گزارش لحظه ما همراه کسب آموزان در مشغولیت عملی آنها نیز شرکت ورزیدیم. مشغولیت‌های عملی آنها در مشغول منطقوی که در شهر کلاب واقع است برآ مانده شده است. طبق نقشه پیش بینی گردیده کسب آموزان از روی اختصاص اداره کردن چنین اتومبیل‌ها را از خود می‌نمایند. کسب آموزان کوشش می نمایند که نازکی های کسب رانندگی را در سطح بلند کسبی از خود نموده در آینده همچون سرباز دلیر و شجاع وطن در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت وطن مادر را صافدلانه ادا نمایند. یک روز پیش این جوانان به قسم حربی 13483 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مستقر در ناحیه واسه تشریف آورده با شرایط سربازان از نزدیک شناس شده بودند. در این قسم حربی بسیاری از سربازان که مهلت ادای خدمت حربی آنها به انجام رسیده ایستاده است اکنون برای جواب شدن فرمان را انتظار هستند. قسم حربی مذکور تحت توجه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه قرار داشته هر هفته برای سربازان از جانب تشکیلات مؤسسه‌ها چهاربینی‌های گوناگون معرفتی گذرانیده شده دسترخوان ادانه آراسته می‌گردند. این هفته از جانب مرکز تجارتی ناحیه واسه این چهاربینی‌ها در سطح بلند دایر گردیدند.
گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. тадбираандешиҳои мақомот бобати ҷалби ҷавонон ба сафи артиши миллии кишвар васеъ бароҳ монда шудааст. то рӯзҳои оғози даъвати аскарӣ зиёда аз 100 нафар ҷавон аз ҷониби мактаби автомобилии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ноҳияи Данғара низ соҳиби касб ва шаҳодатномаи ронандагӣ мегарданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов. аз илму донишҳои замонавӣ бархурдор будану соҳибкасб гардидани ҷавонон дар меҳвари асосии роҳбарияти олии мамлакат қарор дошта, барои татбиқи ин ҳадаф сол аз сол шароити мусоид дар ҳама манотиқи мамлакат фароҳам оварда мешавад. аз он ҷумла дар баробари фаъолияти муассисаҳои олии таълимӣ ва миёнаи касбӣ дар ноҳияи Данғара ҳамзамон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва мактаби автомобилии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ноҳияи Данғара пайваста курсҳои ронандагӣ ташкилу гузаронда мешавад, ки даҳҳо нафар ҷавонон дар он соҳиби касбу шаҳодатномаи ронандагӣ мегарданд. ҳамин гуна як курси ронандагӣ ташкил карда шуд, ки дар он якчанд нафар аз оилаҳои ниёзманд ва ҷавонони синни даъватӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар таҳсил намуданд. роҳбарияти мактаби автомобилии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи Данғара бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ба шаҳрвандоне ки ихтиёран ба сафҳои қувваи мусаллаҳ шомил мешаванд, як қатор касбу ҳунарҳои гуногун омӯзонида мешаванд. шумораи ихтиёрин ба сафҳои қувваи мусаллаҳ зиёд шудааст ва касбу ҳунарҳое ки аз тарафи мактаби мо омӯзонида мешавад дар оянда низ ҳатто баъд аз хизмат дар сафҳои қувваи мусаллаҳ ба онҳо ёрӣ мерасонанд. айни ҳол дар курси ронандагии мактаби автомобилӣ 125 нафар ҷавонон аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуданд ва пас аз хатму соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ гаштан ният доранд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда хизмати модарватанро бо сарбаландӣ адо намоянд. қобили зикр аст, ки масъулини мактаби автомобилии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ноҳияи Данғара дар баробари соҳибкасб намудани ҷавонон ҳамчунин бо баргузор намудани мусобиқаву чорабиниҳои гуногуни ҳарбӣ ва ватанпарварӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия баҳри сафарбаркунии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ пайваста корҳои тарғиботӣ мегузаронанд. дар озмуни 21 байналмилалии санъати китоби кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил асари гаронарзиши Абуалӣ ибни Сино қонуни тиб барандаи шоҳҷоиза шуд. вобаста ба ин рӯйдод дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. тафсилот дар ин бора. муҳимтарин қонуну қоида ва асосҳои умумию ҷузъии илми тибро ба қадре ки донистани он барои ҳар пизишк ногузир аст ба таври бисёр муъҷаз дар як китоби мухтасар гирд оварад. ин нуқтаро худи Абуалӣ ибни Сино муаллифи асари қонуни тиб дар муқаддимаи китобаш нигоштааст. яъне ин асар бо муҳтавое ки дорад бо гузашти асрҳо ҳанӯз ҳам барои пайравони Синову башарият ба таври ногузир хизмат мекунад. ҳамин бартарияти асар ва нашри наву мукаммали он аз ҷониби сарредаксияи илми энциклопедияи миллии тоҷик буд, ки дар озмуни 21 байналмилалии санъати китоби кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил шоҳкитоби шайхурраис Абуалӣ ибни Сино қонуни тиб барандаи шоҳҷоиза шуд. Выпущенный потрясающим издательством, который хотел бы попросить получить награду заместитель министра культуры Республики Таджикистан Сафарзаду Давлата Шарифа. Дорогие друзья, поприветствуем. вобаста ба ин дастоварди муҳим дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. гуфта шуд, ки китоби қонуни тиби Ибни Сино дар як муҷаллади бузурги хушрангу тарҳ ба забони модарии Шайхурраис ва хати сирилик тавассути сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик ба чоп расидааст. ба таъкиди Давлат Сафарзода, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, ин асари Ибни Сино яке аз донишномаҳои бузургтарин ва илми пизишкӣ мебошад, ки назираш дар ҷаҳон нест. қонуни тиб китобест, ки садсолаҳо пеш эҷод шуда буд. ҳамакнун дар солгарди навбатии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ворисонашу халқи сарбаланди тоҷик шоҳҷоизаву шӯҳрат овард. талаботи муҳими озмуни байналмилалии санъати китоб пеш аз ҳама тавре ки аз номаш маълум аст
صنعت نشر کتاب است که در آن به اعتبار گرفته می شود پیش از همه مضمون و محتوای آن و بعدا صفت چاپی آن، یعنی مقابل‌بندی، استفاده کاغذ، استفاده حروف، استفاده تصویرها، یعنی مقابل‌بندی آن، یعنی همه اون چیزی که برای یک کتاب مهم است در این رقابت ها در این آزمون به اعتبار گرفته می شود. و کتابی قانون طب شیخ الرئیس ابن سینا واقعا به همه این طلبات های آزمون جوابگو بود و حق حلال خودش را در این آزمون صاحب گشت. وقتی که سیاست دولت فرهنگی است، سیاست دولت به کتاب و ترغیب کتاب رو آوردن است، من بعد این موفقیت ها، این کامیابی ها بیشتر خواهند شد. من گمان میکنم که این نه فقط سطح و صفت و سویه نشریات های ما را نشان میدهد، نه فقط کار پرمحصول ادیبان ما را نشان میدهد، بلکه خوشبختانه یک جهت دیگر را هم روشن کرد، یعنی فرزندان برومند ملت ما بودن ابن سینا، مولانا جلال الدین بلخی بار دیگر ثابت شد و حق حلال ما را به شاهنامه و میراث بیگزند ابوالقاسم فردوسی بار دیگر ثابت کرد. طور اطلاع داده شد جلسه 21 آزمون بین المللی صنعت کتاب کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل روزهای 7-8 آگوست سال روان در شهر دوشنبه برگزار شده بود و نتیجه آن 6 سپتامبر سال روان در شهر مسکو اعلان گردید. آزمون از 10 نمونه عبارت بود که وابسته به آن ناشران دولت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل محصول کار خویش را پیشنهاد نمودند. در این آزمون کتاب‌های دیگری ناشران تاجیکستان نیز در نمونه‌های گوناگون سزاوار جای‌های یکم، دوم، سوم و افتخارنامه‌های مخصوص شدند. در مجموع ناشران تاجیکستان در این آزمون بین المللی صاحب 12 مقام افتخاری گردیدند که شاه جایزه بالاترین آنهاست. در آزمون بین المللی صنعت کتاب تاجیکستان صاحب شاه جایزه گردید، صاحب 2 جای اول، صاحب 3 جای دوم، 3 جای سوم و 3 دیپلم مخصوصی این آزمون بین المللی. یعنی این اشتراک خیلی فعال بود از جانب ناشران ما امسال و سبب این فعالیت بسیار هم برجسته پیش از همه در دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملت نسبت به ساحه کتاب و کتابداری، توزیع کتاب، نشر کتاب ظاهر می شود. 4 کتاب ما صاحب جایزه شدند. یکم کتابی که صاحب جایزه شد این کتاب مجموعه غزلیات مولانا جلال الدین محمدی بلخی در نمینه گفتگوی تمدن ها و دیگر مجموعه رباعیات مولانا با اسم جام جان و سزاوار جای دوم گردید و کتاب علامه باباجان غفورов شناسنامه ملت تاجیک که مؤسسه نشریه عرفان با زبان انگلیسی برگردان نمودن عالمان ما در این آزمون صاحب جای سوم شد و کتاب البام مصور تاجیکستان که با 3 زبان هست، زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی، صاحب دیپلم مخصوص شد و این همه دلیل واضح آن است که رهبریت عالی کشور در سمت نشر بزرگترین آثار همیشه ما را دستگیری میکنند و از فاند ذخیروی پیشوای ملت قسم زیاد از این آثار نشر می شود و رسالت اصلی و اساسی ما ناشران وطنی از اون عبارت است که بزرگترین آثار را برای جامعه پیشنهاد کنیم، چون در زمان برخورد تمدن ها و گفتگوی تمدن ها ارزش های ملی و منافع فرهنگی خود را توسط نشر آثار حفظ و حمایت نماییم. مورد ذکر است که آزمون بین المللی صنعت کتاب از سال 2004 این جانب با ابتکار شورای بین دولتی اوید به همکاری در ساحه مطبوعات دوری، نشر، سودا و توسعه کتاب اتحادیه دولت‌های مستقل و دستگیری فاند بین المللی همکاری گومانیتری با اشتراک ناشران و نمایندگان کشورهای اعضا برگزار می‌گردد. مقصد اساسی آزمون دریافت لایحه و دستاوردهای بهترین در ساحه طبع و نشر و ترغیب آن در دایره مملکت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل میباشد. سال 2018 آزمون 15 بین المللی صنعت کتاب در شهر دوشنبه برگزار گردید. در چاره‌بینی امروزه که در وزارت فرهنگ دایر شد، این موفقیت ناشران تاجیک یکی از دستاوردهای مهمترین برای خلق تاجیک در سالگرد نوبتی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی گردید.
امروز بخشیده به سال معرفت حقوقی در کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اشتراک نمایندگان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان در موضوع معرفت حقوقی ضد کروپسیونی عامل با اعتماد مقاومت با کروپسیا سمینار آموزشی برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در این خصوص. ҳамоиш бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи зидди коррупсионии кормандони соҳаи меъморӣ ва сохтмон аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи маърифати ҳуқуқи зидди коррупсионии кормандони соҳаи меъморӣ ва сохтмон омили бо эътимоди муқовимат ба коррупсия ташкил ва баргузор карда шуд. чорабиниро раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Низом Мирзозода оғоз бахшида иброз дошт ки кормандони сохтор ҷиҳати дар сатҳи баланд иҷро намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сиёсати давлатии зидди коррупсионии ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин амалисозии ҳадафҳои стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030-ро ҷиҳати татбиқи чораҳои пешгирикунанда дар мубориза бо коррупсия ва омилҳои ба он мусоидаткунанда, таъмини иштироки кормандон дар мубориза бо коррупсия, пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии кормандон тадбирҳои зарурӣ меандешад. зикр рафт ки ҷумҳурии тоҷикистон дар партави сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ масъалаи муқовимат ба коррупсияро аз самтҳои афзалиятноки фаъолият қарор дода то имрӯз тамоми заминаҳои ҳуқуқӣ ва ташкилиро дар самти муқовимат ба коррупсия фароҳам оварда истодааст. дар ин замина омӯзиши қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар самти муқовимат бо коррупсия ба ҳар як хизматчии давлатӣ имкон фароҳам меорад ки дар рӯҳияи риояи қонунҳо амал намуда аз содир намудани ҳамагуна омилҳои коррупсионӣ худдорӣ намоянд. яке аз омилҳои коҳиш додани сатҳи коррупсия дар ҷумҳурӣ ин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ мебошад ва агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон пайваста миёни аҳолӣ ва инчунин намояндагони вазорати идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вохӯриҳову суҳбатҳо баргузор менамояд. дар ин замина мо имрӯз тасмим гирифтем ки бо намояндагони кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши мазкурро баргузор намоем то мин баъд баҳри боз ҳам тақвият додани ҳамкорӣ миёни агентӣ ва кумита боз ҳам саҳмгузор бошад. дар ҳамоиш изҳори итминон карда шуд ки натиҷаҳои ин гуна чорабиниҳо таъсири мусбии худро ҷиҳати дар ҷомеа ба вуҷуд овардани муносибати оштинопазир бо падидаҳои коррупсионӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчиён хоҳад расонид. дар боғи фарҳангию фароғатии куруши кабири пойтахт даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии қаннодӣ, ҳавлопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир баргузор гардид. дар рафти ин чорабинӣ ғолибон аз рӯи се номинатсия қаннодӣ, ҳавлопазӣ ва шириниҳои миллӣ ва муосир бо ифтихорнома, сипоснома ва мукофотҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. вобаста ба иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 декабри соли 2023 оид ба ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2024 ва тибқи қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе дар боғи фарҳангӣ фароғатии куруши кабир даври ҷумҳуриявии озмуни қаннодӣ, ҳавлопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир баргузор гардид. дар озмуни мазкур намоиши маҳсулотҳои коргоҳҳои қаннодии шаҳри Душанбе ташкил карда шуд. дар раванди даври ҷумҳуриявии озмуни қаннодӣ, ҳавлопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир, намояндагони вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои пойтахт, ғолибони даври ноҳиявию шаҳрии озмуни мазкур, корхонаҳои қаннодии шаҳру ноҳияҳои кишвар, меҳмонону сокинони пойтахт иштирок доштанд. дар озмун қаннодони моҳир маҳсули дастранҷи хешро ки бо як маҳорату нозукии хос омода шудаанд манзури ҳакамону меҳмонон гардониданд. бояд гуфт ки ҳар як ширкаткунанда бо тайёрии ҷиддӣ ба озмун омаданд ва кӯшиш намуданд ки аз аввалинҳо бошанд. ба ҳамагон маълум аст ки тайёр намудани анвои ширинӣ аз қадимулайём ҳамчун ҷузъи фарҳанги миллӣ ба ҳаёти иҷтимоии мардуми манотиқи гуногуни мамлакатамон ворид гардида, шириниҳо, ҳавлопазӣ ва ширавориҳо як бахши муҳими дастурхони суннатии миллати тоҷик ба шумор мераванд. аз ин рӯ бо итминони комил гуфта метавонем ки занону бонувони мо ҳунари омода намудани маҳсулоти қаннодиро дар оянда боз ҳам равнақу ривоҷ дода дар ҳифзи фарҳанги миллӣ аз ҷумла дар омӯзонидани ҳунарҳои мардумӣ ба ҷавондухтарони
دختران نیز سهم مناسبی خیش را خواهند گذاشت. همین طریق با محصولات پیشنهاد نموده همه شرکتداران بهاگذاری کرده شده غالبان معین گردیدند. کارخانه قنادی امیری سزاوار دیپلم و جای اول، فابریکه قنادی شیرین سزاوار دیپلم و جای دوم و جمعیت دارای مسئولیتش محدود معجزه سزاوار دیپلم و جای سوم دانسته شدند. همچنین همه اشتراکچیان آزمون برای اشتراکی فعالانه سهم مناسب گذاشتن در پیشرفت هنرهای پزندگی، افزون نمودن استحصال محصولات و در سطح بلندی تشکیلی برگزار نمودن چاره‌بینی‌ها با دیپلم، سپاسنامه و تحفه‌ها در وضعیت تنتنوی قدردانی گردیدند. در فرجام چاره‌بینی بهره بریده خاطری اشتراکچیان از جانب صنعتکاران برنامه رنگین فرهنگی منظوری حاضرین گردانیده شد. консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхуҷа сатторов соҳиби майдончаи муосири варзишӣ гардид. дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ ин иншооти варзишӣ бо иштироки роҳбарияти вазорати фарҳанг ва омӯзгорону донишҷӯёни консерватория мавриди истифода қарор дода шуд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. майдончаи муосири варзишӣ аз ҳисоби даромадҳои дохили консерватория сохта шуда, дар он барои бозиҳои футболу волейбол ва машқу тамрини бадан шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. роҳбарияти вазорати фарҳанги тоҷикистон дар маросими ба истифодадиҳии иншооти мазкур зикр карданд, ки дар доираи дастгириҳои давлатӣ ва беҳтар гардидани инфраструктури соҳа варзиш дар мамлакати мо рушди бомаром дорад. хоса солҳои охир бо дастуру роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мусоидати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат чунин майдончаҳои варзишӣ бунёд ва мавриди истифодаи умум қарор дода шудаанд. ин дар навбати худ ба он мусоидат мекунад, ки сокинони мамлакат бахусус ҷавонону наврасон бештар ба варзиш машғул шаванд. дар назди консерваторияи миллии тоҷикистон кушода шудани ин майдонча ҳам дар доираи тадбирҳои солимгардонии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ карда шуд. роҳбарияти консерватория ваъда доданд, ки дар ояндаи наздик аз ҳисоби омӯзгорон ва донишҷӯёни ин муассисаи таълимӣ дастаҳои варзишӣ таъсис дода хоҳад шуд. роҳбарияти вазорати фарҳанг ҳамчунин дар консерватория бо шароити таълиму тадриси донишҷӯён шиносоӣ пайдо карданд. аз ҷумла дар китобхонаи консерватория бо хазинаи илмию адабии муассиса шинос шуда барои дастрас кардани адабиёти илмии нав ба масъулон маслиҳатҳо доданд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода бештар аз 430 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз 205 иншоот ба маблағи зиёда аз 193 миллион сомонӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. ҳамкоронамон Бахтиёр Қодирзода ва Манижа Ёдгорова аз ҷараёни корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар ин шаҳр гузориш медиҳанд. имрӯзҳо дар шаҳри Турсунзода сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ва иншооти дигари таъиноташон гуногун бо суръат идома дорад. ин ҳама созандагиву ободкориҳо тибқи нақша чорабиниҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рӯи кор омадааст. маврид ба зикр аст, ки назорати бунёди иншооти гуногун дар шаҳри Турсунзода аз ҷониби бахши меъмории шаҳр ҷиддан назорат карда мешавад. дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ дар ҷамоати деҳоти ба номи Турсунтойшиви шаҳри Турсунзода сохтмони маркази савдои диёри Турсунзода дар масоҳати зиёда аз 3 гектар замин ҷараён дорад. маркази савдо дорои 185 адад дуконҳои савдои фурӯши либосҳо, як толори калон барои фурӯши мевагиҳои тару тоза ва маҳсулоти гӯштӣ, соҳибонҳо дар масоҳати 6000 метри квадратӣ барои фурӯши масолиҳи сохтмонӣ ва 2 адад ошхонаи миллӣ иборат мебошад. мо масъулини сохтмони мазкур кӯшиш менамоем, ки дар доираи ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта ба истифода диҳем. бояд тазаккур дод, ки дар шаҳри Турсунзода бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди 439 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст ва айни ҳол корҳои бунёдӣ бо маром идома доранд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода наздик ба 439 адад иншоотҳои таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст, ки то ин замон
217 иншоот сохта ба истифода дода шуд. Корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои марказҳои савдою хизматрасонӣ, боғчаю синфхонаҳои иловагӣ, корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. мо кормандони бахши сохтмон ва меъмории шаҳр кӯшиш менамоем ки корҳои сохтмоне ки дар шаҳри Турсунзода айни замон сохтмонашон рафта истодааст, мунтазам назорат бурда аз сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ бархурдор бошем. бино ба маълумоти масъулини бахши меъмории шаҳр, аз 439 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда, 22 иншоот ба соҳаи саноат, 98 иншоот ба соҳаи маориф, 31 иншоот ба соҳаи тандурустӣ, 28 иншоот ба соҳаи варзиш рост омада, ҳамчунин 7 иншооти хизматрасонии маишӣ, 55 маркази хизматрасонӣ ва савдо, таъмири роҳҳои автомобилгард, 19 сардхонаю гармхона, таъмини оби нӯшокӣ ва 118 иншооти таъиноти гуногун бунёд карда мешавад. خیلی که شما من دیده استان ما در سپارش و هدایت های جنوب عالی را اجرا کرده. من امسال در دهه زرکمر برای 300 گودک من باغچه گودکانه ساخته. من حاضر خدا خواهد به روزهای نزدیکی با استفاده میتیم. ما اینجا با خدا خواهد در آینده یک متخصصای بلند اقتصاد جلب کرده برای تعلیم تربیه را با صفت کردن و حرکت کرده استادیم. همین خیلی نیت داریم. خدا خواهد همین خیلی کار را انجام میدیم. سهمی صاحبکارانی محلی در کارهای آبادانی و بنیادکاری خیلی نظررس است، زیرا با شرافت استقلال دولتی جهت تطبیق سیاست اقتصادی حکومت مملکت و عملی گردیدن برنامه دستگیری دولتی صاحبکاری برای پیشرفت فعالیت ساحه‌های مختلف جامعه تمام شرایط ضروری فراهم گردیده است. солгарди 33-юми истиқлоли давлатии Тоҷикистонро сокинони шарафманди кишвар бо ташаббусҳои меҳнатӣ ва шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил карданд. Тадбирҳои идона дар ноҳияи дурдасти Лахш ҳам бо ҷилои тоза ва эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳии бошандагон баргузор гардид. сокини ноҳияи дурдасти Лахш ҷашни 33-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шукргузорӣ аз солҳу ваҳдат истиқбол намуданд. чорабиноҳои идона бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатӣ дар варзишгоҳи ноҳия оғоз гардиданд. дар ҷомаати идона аҳамияти бузурги тақдирсози истиқлолияти давлатӣ, хизматҳои бузурги пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими пояҳои соҳибихтиёрии миллӣ ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ зимни суханрониҳои раиси ноҳия ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурӣ баён гардиданд. дар 33 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои орому осуда рӯз то рӯз дар арсаи дохилӣ ва хориҷӣ ба комёбиҳои нав ба нав ноил мегардад. дар чорабини идона ҳамчунин як қатор фаъолони ноҳия бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар қисмати чорабини фарҳангӣ ҳунармандони ҷумҳурӣ ва бахши фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳо дар васфи истиқлол, сулҳ, ваҳдат хотири ҳозиринро шод намуданд. дар шаҳру деҳоти Куло бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди беш аз 450 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. дар ин замина таъмиру аз навсозии роҳҳои автомобилгард низ идома доранд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон аз шаҳри Кулоб. дар шаҳри Кулоб дар баробари дигар корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру барқарорсозии роҳҳои дохили шаҳр ва ҷамоатҳои деҳот идома доранд. бо дастгирӣ ва маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кулоб айни замон роҳҳои хиёбони Исмоили Сомонӣ, кӯчаҳои ба номи Худоёр Назаров, Сангак Сафаров ва кӯчаи Пушкин таъмир гардида истодаанд. дар корҳои таъмирӣ муосиртарин техникаю таҷҳизоти роҳсозӣ ва мутахассисони
таҷрибаи соҳа ҷалб карда шуданд. ба иттилои масъулон таъмиру мунфаршкунии роҳҳоро то охири моҳи сентябр идома медиҳанд. ҳамзамон дар ҷамоати деҳоти Даҳана сохтмони роҳ идома дорад. дар ин мавзеъ заминҳои назди ҳавлигӣ ба сокинон дода шудааст ва баҳри таъмини инфрасохтори маҳаллаи нав бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ масофаи 1200 метр тахту ҳамвор ва сангфарш карда шудааст. дар ду мавзеи роҳ қубурҳои обпартов гузоштанд ва бо оҳану бетон атрофи онро мустаҳкам намуданд. бо мақсади таъмини рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Кӯлоб аз ҷумла таъмини оилаҳои эҳтиёҷманд ба қитъаҳои замини назди ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қаблан майдони 35 гектар замин дар ҳудуди деҳаи Мирапоқи ҷамоати деҳоти Даҳана ҷудо гардида буд, соли ҷорӣ дар масофаи 1200 метр бунёди роҳи маҳаллаи мазкур оғоз гардид ва баъди бунёди роҳ сангфаршкунии он ба итмом расонида шуд. бо таъмин гардидани инфрасохтори маҳаллаи мазкур зиёда аз 350 нафар оилаи эҳтиёҷманд бо қитъаҳои замини назди таъмин гарда, яке аз проблеми асосии мушкилоти аҳолии шаҳри Кӯлоб ки нарасидани манзили истиқоматӣ мебошад, ҳалли худро меёбад. мавриди зикр аст ки давоми солҳои охир ҳангоми бунёди аксари маҳаллаҳои навбунёд инфрасохтори он ба инобат гирифта намешуд ва шаҳрвандон дар бунёди манзилҳои зист ба мушкилӣ мувоҷеҳ мегардиданд. дар ин маҳалла бошад дар баробари сохтмони роҳ рӯзҳои наздик бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб хатти обу барқ низ кашида мешавад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат оғоз гардид. даври аввали озмуни мазкур дар муассисаҳои таҳсилоти миёна, касбию олӣ ва даври дуюм дар 4 ноҳияи пойтахт доир шуд ки дар маҷмӯъ ба ин марҳилаи озмун 492 нафар роҳхат гирифтанд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ҳар дониши назариявӣ дар амал исботро талаб мекунад. аз ин рӯ малакаву дониши ҳар иштирокчии озмуни илмфуруғи маърифат дар амалия бо гузарондани таҷрибаву истифодаи аёнатҳои муосири соҳавӣ санҷида мешавад. барои ин имтиҳон тамоми синфхонаҳои пешбинигардида бо шароити зарурӣ ва маводҳои химиявию дастгоҳҳои таҷрибагузаронӣ таъмин шудааст, то соҳиби истеъдоднони воқеӣ дарёфт шаванду ба даври ҷумҳуриявӣ ба онҳо роҳхат дода шавад. ҳамин гуна шуруъ аз 16 сентябр даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат дар шаҳри Душанбе бо санҷиши ҷиддиву назорати ҳамаҷониба оғоз ёфт. аз рӯи ҳамаи номинатсияҳо сабқат шурӯъ гардида донишу малакаи ҳар довталаб ҳамаҷониба санҷида мешавад. ман соли аввал аст ки дар озмуни илмфуруғи маърифат иштирок дорам. ман дар даври ноҳиявӣ соҳиби ҷои дуюм гаштам ва ба даври шаҳрӣ рӯйхат ёфтам. ҳоло бошад дар даври шаҳрӣ иштирок дорам. бино ба иттилои масъулин ба даври сеюми озмун яъне даври шаҳрӣ 492 нафар роҳхат гирифтанд ки аз рӯи номинатсияҳои муайян гардида дониши худро назди ҳакамон месанҷанд. қобил ба зикр аст ки илмфуруғи маърифат озмуни ҷумҳуриявиест ки соли чорум аст бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии ихтироъкорону навоварон, онҳое ки илмҳои дақиқ, техникаву технологияи муосирро хуб медонанд, баргузор мегардад. озмун дар бинои навбунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 шаҳр доир гардида барои довталабони ҳар як номинатсия утоқи алоҳида ва муҷаҳҳаз бо асбобҳои айёнии таълимӣ ҷудо шудааст. ҳайати ҳакамон ки аз ҳисоби таҷрибадорони соҳа интихоб гардиданд, давоми як ҳафта дониши хаттию шифоҳӣ ва корҳои амалии довталабонро аз фанҳои география, химия, физика, математика, технологияи иттилоотӣ ва нововарӣ мавриди санҷиш қарор медиҳанд. сол то сол зиёд гардидани сафи иштирокчиён ба озмуни мазкур ин худ гувоҳи он аст ки рӯ ба илму донишомӯзӣ овардани насли наврас ба хусус хонандагони муассисаи таҳсилоти миёна, донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа, яъне татбиқкунандаи сиёсати маорифпарваронаи пешвои маъзам миллат мебошад. ва ҳаминро қайд менамоям ки новобаста озмунҳое ки гузаронда шуданд, рӯзҳои наздик даври шаҳрии озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид ва яъне ҷамъбаст гардида ғолибон ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. дар даври якум яъне даври дохили муассисавии озмуни мазкур аз тамоми қишрҳои ҷомеа, хонандагону донишҷӯёну дигар қишрҳои ҷомеа
زیاد از 54000 نفر داوطلبان اشتراک نموده بودند که این نسبت به سال سپری گردیده 16272 نفر زیاد می باشد که خود گواه آن است که یعنی روز تا روز توجه یعنی اهل جامعه توجه دانشجویان و خوانندگان به یعنی علم‌های دقیق بیشتر گردیده است. هر اتاق امتحانی سر از عیانیت‌های تجربوی با کامپیوتر و تخته‌های الکترونی تامین است تا داوطلبان توانند دانش و ملکه خود را نشان داده لایحه و اختراعاتشان را معرفی نمایند. از آنکه هدف اساسی آزمون مذکور دریافت استعدادهای نادر و دانندگان علم‌های دقیق کاربران خوب با تکنیک و تکنولوژی معاصر میباشد، حکمان نیز کوشش دارند تا دوردانه‌های واقعی را دریافت نموده به دور جمهوری پیشنهاد نمایند. همین گونه تا 23 سپتامبر دور سوم آزمون در شهر دوشنبه ادامه یافته، نفرانی صاحب استعداد دریافت و پس از قدردانی به دور جنبسته راحت میگیرند. امروز در گیمنازیا پرورشگاهی به نام باباجان غفورов ناحیه رودکی دوری سوم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت آغاز گردید. در این مرحله آزمون غالبان دوری دوم از شهران ناحیه‌های حصار، ترسونزاده، راغون، وحدت، شهرنو، رودکی، ورزاب و فیض‌آباد اشتراک نموده دانش و ملکه خود را منظور حکمان گردانیدند. در گیمنازیا برای در سطح بلند تشکیلی و معنوی برگزار گردیدن آزمون شرایط ضروری مهیا نمودند. ضمن افتتاح آزمون رئیس ناحیه رودکی عبدالغفور حکمت‌الله‌زاده ابراز داشت که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد دریافت استعدادهای نو، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه با آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی سال چهارم است که در کشور آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار می شود. همچنین ذکر کرده شد که سال تا سال شماره اشتراکچیان این آزمون زیاد گردیده سطح دانش خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشر جامعه بالا می رود. امسال در دوره سوم آزمون 547 نفر خواننده از ناحیه‌های تابع جمهوری اشتراک دارند و از روی نامیناسی‌های گوناگون آمادگی جدی دیدند. با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان طی 5 سال اخیر در جمهوری آزمون جمهوریوی این فروغ معرفت جاری شده است. مشاهده ها نشان می‌دهند که سال تا سال اشتراکچیان آزمون مذکور زیاد می‌شوند. امسال محض با ابتکار پیشوای معظم ما مکافات پولی این آزمون نیز زیاد شده است. اطمینان کامل داریم که دوره سوم آزمون مذکور که در ناحیه رودکی برگزار شده ایستاده است و این زمان در آن 547 نفر خواننده شرکت ورزیده ایستادند، نسبت سال گذشته البته این شماره زیادتر است. اطمینان داریم که شفاف و واقع بینانه برگزار می‌گردد و بهترین ها البته غالبیت به دست آورده به دور جمهوریوی راحت میگیرند. اعضای حکمان ابراز داشتند که در آزمون دانش و استعداد اشتراکچیان از روی دانش‌های نظریوی، دانستن قانون و قاعده ها، تئورم و اکسیوم ها، نظریه ها، درست فهمانیده دادن ماهیت حادثه ها و روندهای طبیعت، حل مسئله های عملی و کارهای آزمایشی، اینچنین نمایش دستاوردهای علمی و نوآوری ها معین کرده می شود. آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، سالهای 2020-2040 و رشد تفکری تکنیکی و سه نمودن جهانبینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراع‌کاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه با آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین دریافت استعدادهای نو در این سمت از روی نامیناسی‌های متماتیکا، فیزیکا، شیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراع‌کاری و نوآوری گذرانیده می شود. سنبوری عسلپروری یکی از ساحه‌های سردرآمد به حساب رفته، امروزها نفران زیاد به این ساحه روی آوردند، از جمله در منطقه ختلان که برای پرورش سنبوری عسل باد و هوای مساعد دارد، تعداد نفرانی که به این کار شغل می‌ورزند سال تا سال زیاد می‌شود. گزارش همکاران ما از شهر بختر در همین موضوع آماده گردیده است.
در برابر زنبور اصلپروران ناحیه‌های زیبا منظر و بلندکوه ولایت ختلان در مرکز ولایت شهر باختر نیز نفران هم یافت می شود که سالیان زیاد با استحصال نمودن اصل از جهت اکولوژی تازه سطح و صفت زندگی خیش را خوبتر و بهتر می نمایند. یکی از چنین نفران ساکن شهر باختر اسماعیل قاسمов است که ساحه زنبور اصلپروری را سرچشمه درآمد زندگی خود قرار داده برای قانع نمودن طلبات ساکنان منطقه به اصل خوش صفت سال تا سال شماره عائله‌های زنبور را افزایش می‌دهد. این از سال 2000 با زنبور پروری مشغولم. یک اوله زنبور 100 اوله زنبور کرگی مثلا همین 5 کیلوی 10 کیلو هم گیرم 1 تن اصل میگیریم خرافات. 10 تا اوله کارپات آوردم هر یک تاش 15 20 کیلو اصل گرفتم. اصلا مثل کنه همه 2 کیلو 3 کیلو 1.5 کیلو اصلا زود نمیتیم. ما با این مقصد زنبور کارپات رو بسیار کردیم. مقصد ما بسیار کردن زنبور کارپات بسفر اینا زنبور بسیار اصل میوارگی زنبور میبوشن. محض شوق و رغبت زیاد داشتنش به این ساحه است که او قسمتی از عائله‌های زنبور را در حوله استقامتی خیش که 300 یک زمین را تشکیل می‌دهد پرورش می‌کند. او میگوید اگر اندک زمین‌های کشاورزی در اختیار می‌داشت هم شماره عائله‌ها را زیاد می‌کرد و هم در فراوانی بازار استعمالی بیشتر سهم می‌گذاشت. با این سبب این زنبور پرور عائله‌های زنبور را در موضع‌های گوناگون مناطق کشور گذاشته آنها را پیوسته نگاه و بین می‌نماید. این حال 100 اوله زنبور است. یک 20 اوله در حوله در شهر یک 20 تا در خود جرگاتون خوج شریف در نخی در ما زنبور هر منطقه را مجموع کردگی. اما زنبور اصلا خود ای درخت اکاسیا آوردن از طرف درخت بوگنیک ای پخته خود وقت اصل پخته ای ما ای خور میبیارن ای کور میبیارن اینترنشنال کی اگجا که بیارن مثلا گرده باید همه زنبور کارپات را بسیار کردن نکن زنبور کارپات با محله 2-3 مرتبه اصل بسیار میتیان. عین زمان که موسم جمع آوری است این اصل پروری ماهر به جمع آوری حاصل اصل خوش صفت مشغول است و نیت دارد که امسال استحصال آن را نسبت به سال گذشته زیاد نماید. به گفته او حاصل امسال نسبت به سالهای قبلی با وجود نامساعدی هوا یعنی گرم آمدن خیلی هم فراوان می باشد. ما وقتی که ابرسکر میبریم خیماش میبریم میدگم که میدوزیم بعد اینا 120 بار تو میتونیم یک طرف با میگردونم 120 بار با یک بوجه تو کپوشم تو میتونیم بعد اصلا این اخیل سیتکای اشتکای پولونده با این یار درون میبونیم که اوبو سپری نشود اصلا به هر چیزی دوزی که اگر که ما خم گیریم نفخره گیریم و در 1 سال وارون میشه. اصلا اینجا خامه یونه پری اصلا این خامه این ممکن نیست کاتگوری است که تو همش هم خیلی محکم نکنه اصلا ممکن نیست. اگر که 50% محکم کنه کشش کنه میشه. برای ما اصلا باید پختگی گیریم. باید اصلا یک بار گفتن در کل پختگی گفتن در کل. طوری خود او ابراز می‌دارد برای به دست آوردن حاصل بلند باید نزدیکی‌های ساحه را به خوبی دانست زیرا در حالت رعایت نگردیدن قاعده‌های معین گردیده می‌تواند روز از روز صف عائله‌های زنبور به نیستی رود. ما اسباب و ایاپون آوردگی هستیم که می‌سنجیم که اصلا خام یا پختگی چیشه همین اسباب نشان می‌دهند. ما همین اصل خودم رو با همین اسباب خود دیده برآمدم ای 80 اگر که ای 80 کم باشد این بی صفت میشه یک ممکن نیست این اصلا تروش میشه حق همون است که باید برای کس فروش یا که دسترس کنیم مقصد ما همین که اصلا با صفت برآوردن. در این عائله قریب همه اعضایان حتی از خردترین فرد از عهده پرورش و نگاهبین عائله‌های زنبور میبرایند. بر ضمن این امکی اسماعیل شاگردان زیادی را نیز نازکی‌های زنبور پروری را آموزانیده است که الکی آنها در این سن متخصص گردیدند. رحمت به حکومت جمهوری که ما رو بسیار دستگیری سخت کردن. با من مثلا فلگ من سیت میدگون که 500 تا بانک کار ما بسیار آسان کرد. رحمت ما هزار مینا دور
واقعا هم شغل ورزیدن به زنبور عسل پروری می تواند به اعضای هر یک عائله درآمد ایلاوگی بیارد، چون باد و هوا و گل و گیاهای جمهوری تاجیکستان برای پرورش زنبور بسیار مساعد است و شرایط سازگار برای رشد این ساحه مهیا نموده است. گزارش شهلای احمدخان، فیروزجان قربانو برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهری باختر. مسابقه عنعنوی برای دریافت جام وزیر کارهای داخلی در شهر کلوب آغاز گردید. مسابقه مذکور با شرکت وسیع ورزشگران در حالت دستوی و انفرادی برآمده شد. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکاران منطقوی ما از شهر کلوب. در شهر کلوبی ولایت ختلان مسابقه‌های کشادی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از نمود فوتبال خرد و ششکه و شاهمات بین کارمندان شعبه‌های وزارت کارهای داخلی شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب بخشیده به استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحت شعاری و رشد و آبادی دیار آماده‌ایم آغاز گردید. طور در مراسم افتتاح این مسابقه راهبر شورای جمعیتی دیناموی وزارت کارهای داخلی در منطقه کلوب آدینه‌زاده امید اطلاع داد در این سبقت‌ها بغیر از کارمندان وزارت کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌ها همزمان دسته‌های نورسان و جوانان نیز فعالانه شرکت می‌ورزند و برای دریافت جام و نشان افتخارنامه‌ها تلاش می‌کنند. اطلاع داده شد که این مسابقه عنعنوی بوده همساله با جلب وسیع ساکنان تشکیل راه‌اندازی کرده می‌شود و هدف اساسی این تدبیر ورزشی بلند برداشتن آمادگی تربیت جسمانی، ترغیب و تشویق مسابقه‌های ورزشی در بین جوانان جمهوری و کارمندان این نهاد ارزیابی گردید. از همه جالب مسابقه فوتبال خرد راه‌اندازی شد که برای راه یافتن به دوره‌های نهایی دسته شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه شمسدین شاهین و مومن آباد با هم میدانداری کردند. در مسابقه کشادی ورزشی از نمود فوتبال خرد، ششکه و شахمат بین کارمندان قسم منطقوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان برای دریافت جام وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بخشیده بر روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است. یادآور می‌شویم که همزمان مسابقه‌های ششکه و شاهمات در انشاءات نوی برگزاری مسابقه‌های شاهمات که در باغ فرهنگی فراغتی شهر کلوب جایگیر است به راه مانده می‌شود. تاکید گردید که غالیبان و جایزه‌داران این تدبیر ورزشی در مراسم تنتنوی جنبسته مسابقه با مدال و دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای و همزمان جام وزیر کارهای داخلی از طرف مسئولین شورای جمعیتی دیناموی وزارت کارهای داخلی قدرشناسی کرده می‌شوند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما از تلویزیون سفینه منظورتان نمودیم. برایتان استراحت خوش تمنا داریم. خیر.